Bururi wa Kenya ni wakiririe mihango ya gutigirira andu ni marathimwo murimu wa Covid-19 muhaka-ini wa Kenya na Tanzania thutha wa bururi uyu kumurikwo ni ruhonge rwa kimabururi rwa ugima wa mwiri ni ruo WHO ni gukorwo bururi uyu ni umairirie hari kuhurana na king'uki gia Covid-19. Kuringana na Murugamiriri wa ugima wa mwiri ministry ya ugima wa mwiri Francis Kuria augite ni mongereire indo cia uthimani mihaka-ini ya guku bururi-ini ita njira ya gutigirira ona mundu angikorwo kite na marua ma kuonania ndari na murimu uyu niathurimwo weru. Tumeongeza hiyo capacity ya kupima wale watu wanaingia kutoka kwa mpaka So kila mtu ambaye anaingia saa hizi niko na timu zimetumwa mpaka kutoka last week. Naam. Wanaenda kuongeza hiyo mikakati iko huko kuhakikisha makaunti zile ziko kwa mipaka ziko sensitive ya kutosha. Surveillance imewekwa kwa juu kidogo, kila mtu ambaye anaingia kwa mpaka kwa sasa anapimwa tena. Kuria ni ugite ni makoretwo maricemba kumariria murimu uyu wa kinyire guku bururi-ini indi ni gukoretwo na mateta mate maumirira ma ithimi cia Covid-19 ni maraikirio makiria muno mwena wa Namanga. Ikiwa wewe ni Mkenya na una hiyo habari ya kutosha na unasikia story kwamba ugonjwa inaenea huko, kama safari yako si ya muhimu, usikate safari kwenda Tanzania, na ukajua ukirudi kutoka Tanzania itakubidi tukupime mpya pale kwa boda hadi usingize ugonjwa. So ukapatikana na ugonjwa pale katika quarantine na kupima tena. Muhaka-ini wa Namanga mihango ya uthimani ikionekana kunyitithio thinga matereba a marori ma thabari ndaya magieterera maumirira mao undu uria rimwe na rimwe ucungagiriria muhatikano wa ngari. Ona kwa mwena wa Lungalunga kaunti-ini ya Kwale mihango ino no inyitithitio thinga na njira nene. Maya mokite uriri namba ya arwaru guku bururi-ini yongererekete na arwaru 198 na gukinyaniria ithabu ria arwaru guku bururi-ini ari 104,500 arwaru 10 magitorio ni murimu uyu na gukinyaniria ithabu ria andu othe makwite ari 1,837 arwaru 39 makihona ithabu ria othe mahonete guku bururi-ini rikirugamira arwaru 45,665. Ngiribotera Kameme TV ritorako ni Wanjiru wa Foro.